Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Inuniyop subuun ko mga manusia sumapia, napakalilipatan niyo sa mga ginawa niyo. Askano nakapagpangadiyan niyo sa kitab, beda mga sabutiyo. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Napang ni kanu sa tabang sanggulalan ko kapantang aguso kasembayang na mataanaya at titua margen inon tabu ko kipangangalim babaan ko Allah. Asiran na tatangked niran na mataan asiran na miptuna iran sukad na niran gumataan asiran na ron siran pumakandud. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hei mga murid tau Israel, tadminio sulimuakan nasu ini pangalimuakan rekano, gumataan asakan na inilbikos kanu ko mga kaadun kumiyaw na amasa. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Gukala kaniyo so gawi ada akyubu po isa ginawa ko isa aginawa amay tubu. Guda ke tarimauna safaat, guda ke kuwauna sambi, gudi siran ketabengan. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Naguni na siya betamis kanu ku pagtau Firaun, a irarasairan rakanu sumarata asiksa. Kapupenum beli iniran so mga wataiwa mga mama, na pelam beeniran so mga bebayar kanu, na adna matataguro umana tiuba apun ko kadna ni walbi mala. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Naguni na siraya mirkanu so kaludan, na siya betamis kanu, na inildemi so pagtau Firaun as kanu nakabebentayan niyo. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Guguani na miyaki pesada kami ko Musa sa 40 gawi Orianian na kinuha niyo so sapia katuhanang ko Orianian. Nas kanu na miyakang gulaw la kanu sa diuntol. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Orianian na pimaapa namis kanu ko Oriano to, kaang kanu makapanalamat. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Naguni na inibigami ko Musa so kitab gusto paduman, kaang kanu mamakauntol. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Guguane na Peter Musa ko pagtaunian, ahay pagtawakan. Mataanas kano na miya binasan niyo sa mga ginawa niyo sa kiyakwaan niyo ko sapi akatuhanan. Natubat kano ko miya denar kano, sa bunwa udah makasela so miya kaselar kano. Giyutumani mapiar kano si eko kadna niyo. Napia kataubat kanunian, kamataan nas kanian supupenari maku taubat makalimuun. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Guguane na Peter uyo, ahay Musa, diemis kaden peratiayaan taman sa diemi mailay swalla amapayag, na piulang kanu o partias kanu nakababentayan niyo. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Urian ya na inuya gemis kanu ko urianu kia patay niyo, kaang kanu makapanalamat. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Gu ini payung Amerikano sugebun gu pia katurun Amerikano sumanna gu supapanu kasalwa sa Peter wami akang kanu kumangapi pia ini pagperamirkano nada kamiran kabinasai na ugaid na sumanga ginawairani kia binasaaniran. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Guguane na Peter wami asuld kanu sangkaiya ing de Baital Muqaddas nakang kanuron sa sadin sa kabaya iyo sa kapangundaya. Gusul kano ko pinto sa pangangalim babaeng kano. Gutero kano sa pekapunas sa dusa. Kanapi inamir kano sa mga kasalaan iyo. Guumana nami sa belas sumipipia-pia. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Nasiam bieno serana de pamaginuntulan sa katerwasalakaw ku piterukiran. Napia katurunan nami susirana de pamaginuntulan sa siksa apuun ko langit. Sabab ku kia panung kelidiran.